Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kuba natwe, mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe 5 kuri 5 muri mu mpande zitandukanye z'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Ndabizi neza ko muba mubanye natwe mudakurikira 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro bitandukanye dukunze kugenda tubagezaho. Amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ubutabera nuko urukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo rwanze ubusabe bwa Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid uyahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yari isanzwe ufite inshingano zo gutegura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Akaba rero we n'umunyamategeko we basabaga kuburanira mu ruhame ubujurire ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Gusa urukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo rukaba rwanze ubusabe. Uyu mugabo rero akaba yarataye muri yombi ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina ryagiye rikorerwa abakobwa batandukanye bagiye bitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu bitandukanye. Akaba rero mu by'ukuri navuga yuko muri dosiye ye haje kuzamo na Miss Rwanda wa 2017 witwa Iradukunda Elsa, aho bivuga ko Elsa yagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko mu by'ukuri dosiye ya Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné bivuga ko yari n'umukunzi we itakomeza kugera kure, ahubwo ko habura n'ibimenyetso bimushinja akaba yahita arekurwa. Gusa ku munsi w'ejo we navuga yuko ubutabera bwaje kumworohereza igihano, baza kumurekura ku buryo agomba gukomeza gukurikiranwa ariko adafunzwe ari we mu rugo cyangwa se ari iwabo mu rugo, cyane ko akiri umwana muto w'umukobwa w'imyaka 24 rero utari wanubaka. Navuga ko rero ni inkuru idashimishije kuri Prince Kid kubera ko icyifuzo cye ntabwo kigeze cyubahirizwa nyine nkuko yari yabisabye, ndetse kandi akaba yaratangiye yarafunzwe iminsi 30 y'agateganyo uko mubibona. Akaba rero agaragara mu muzankano y'imfungwa n'abagororwa iroza. Akaba rero bivugwa yuko yamaze kujyanwa imageragere, akaba muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Akaba ari rero Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné. Uyu nguyu rero yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yari isanzwe ifite inshingano zo gutegura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Gusa ubu ngubu ntabwo yamaze gushyirwa mu maboko ya Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko iriya isanzwe iyoborwa na Rosemary Mbabazi. Akaba navuga ko rero mu by'ukuri buri wese icyo yakwifuza nuko Imana yakorohereza uyu mugabo nawe akaba yarekurwa nk'uko mugenzi we yarekuwe. Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa nicyo umuntu wese yamwifuriza, ariko bya byose haba hari amategeko agomba kubahirizwa, hari ibigomba gusuzumwa. Reka dutegereze turebe ese amategeko aravuga iki, bizagenda bite, uyu mugabo azarekurwa, azakatirwa, azagirwa umwere, bizagenda bite, nibikomeza rero kugenda byibazwa muri rusange. Akaba ari Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid. Ingwe rero akaba yarahoze ari n'umuhanzi, akaba ari naho komora ko kazina ka Prince Kid. Mu makuru yandi hari ihuriro ryitwa VCRC irasaba leta kwirukana ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari bwana Vincent Karega. Ihuriro ry'abenegihugu ryitwa Vigilance Citoyenne yishimiye intambwe igaragara yatewe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya inyeshyamba za M23, rivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda mu mirwano ibera i Nyiragongo na Rucuru. Risaba ko ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa Vincent Karega yahambirizwa. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryabonwe na Actu7.cd dukesha inkuru kuri wa gatatu tariki 25 Gicurasi 2022, ihuriro VCRC ryamaganye icyo ryise imyitwarire y'ubunyamaswa y'ingabo z'u Rwanda ngo ziyemeje kongera gutera DRC binyuze muri M23. Ihuriro ry'abenegihugu risanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhita ihamagaza ambasaderi wayo i Kigali ndetse ikirukana mu masaha 48 uw'u Rwanda Kinshasa nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko itishimye. Mu byifuzo by'ingenzi ngo ihuriro ry'abaturage rihamagarira guverinoma guha ingabo uburyo bwose bw'ibikoresho ndetse n'imari bikenewe kugira ngo bahangane n'iki gitero cy'u Rwanda. VCRC bwa nyuma
irasaba abaturage kuba maso no gufatanya n'inzego zishinzwe umutekano mu kwamagana ibikorwa byose biteye inkeke. Aya makuru y'uko ingabo z'u Rwanda zirimo gufasha M23 akaba yaratangiye gukwirakwira ku mugoroba ku wa kabiri nyuma y'aho u Rwanda narwo rwari rwatangaje ko ari ibisasu bya bombe bya FARDC byaguye ku butaka bw'u Rwanda ku wa mbere bigakomeretsa abaturage ndetse bigasenya n'amazu amwe n'amwe mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, mu Kinigi ndetse na Nyange. Reka rero turebe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Mu mujyi wa Bunagana ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta nyoni itamba. Abaturage bawo bose bahungiye muri Uganda kubera imirwano ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri ako gace ka Rucuru. Inkuru ni Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Uganda. Dore uko niko byifashe aho mu mujyi wa Bunagana, urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bashoreye amatungo yabo n'abandi bikoreye ibikoresho byo mu rugo, bose bashaka aho bakwegeye ku musaya. Abantu bose baturiye umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo bahungiye ku ruhande rwa Uganda. Amakuru aturuka muri Kongo agaragaza ko abantu baturutse hafi na kure bahunga, kandi akarere kabo akaba gakurikiranwa n'ingabo za MONUSCO n'abasirikare bake ba leta. Umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wagarutse uko byari bimeze amezi abiri ashize ubwo imirwano ikazi yatangiraga bwa mbere. Naganiriye n'umwe mu bahunze ambwira ibyo yasize inyuma. Nasizeyo indege z'ibunyana z'aba FARDC ariko nabariya bo mu ishyamba baratugarukana bagera i Bunagana kishate na mvuyeyo buno mbaba bakubise bakasubirayo nimba byabaye ukesini none yo mvuye abantu benshi baracyahunga kandi benshi bari kugenda ariko kurarayo bararara muno gitondo tena basubireyo gutyo. None wowe uri umwe mu bagiye kurarira ku Uganda? Genda rarino darara hano i Uganda Eliani hatari ntago nararaje. Ikindi wabonye no musi ku manywa ruriyo barwana barasana, n'iki wabonye? Hari abantu bakomeretse wabonye? Akomeretse abasirikare bacu bonabonye bani bo bajyanye igisoro nibo nabonye bakomeretse. Twirutse cyane kumvishije amasasi gabaye menshi turiruka byose kandi ibintu byo twirukanye byose twaberetse. Wowe ko waruri aho Bunagana nta muri Kongo nta ibyo bisasu barasaga nta muturage byakomerekeje cyangwa bigasenya nk'amazu? Hariho umuturage ngo barasha ariko namvushije bari kubivuga iriya za kureto ariko na hano mu Bunagana amazu gabomotse cyane babomoye amazu menshi cyane. Hariho n'umushumba wapfuye hariya Imasoro. Hanyuma abasirikare ba MONUSCO bo bari hehe? Nabo bariyo bahagaze hariya i Mukarambo. Abategetsi ba Uganda bavuga ko ubu abantu barenga 5,000 bari mu mujyi wa Bunagana. Aba bakurikira abandi barenga 25,000 bari mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande, naho abandi akaba barajanywe mu nkambi nini ya Nakivale. Iri hunga n'ihunguka bimaze igihe kirenga amezi 2 riba. Hagati aho inyeshamba za M23 zirahakana iby'ingabo za ONU zishinzwe kurinda umutekano muri Kongo MONUSCO zavuze mbere ko izo nyeshamba zazigabyeho igitero. Mu itangazo rimaze gusohorwa na M23 bavuga ko batigeze kugaba igitero kuri abo basirikare ba MONUSCO, ahubwo ko MONUSCO ariyo yafashije ingabo za leta ya Kongo kubarwanya. Ingaruka z'imirwano ziravugwa no mu Rwanda nkuko bigaragara mu itangazo ryashizwe ahabona n'ingabo z'icyo gihugu. Ibisasu byaturutse muri Kongo byibasiye uduce tw'akarere ka Musanze, byangiriza imitungo ndetse bikomeretsa n'abaturage, kandi basaba ko hakorwa iperereza. Kuri ubu ituze rito ryagarutse ryemerera abantu bake gusubira iwabo gufata ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibyo kurya, hanyuma bakagaruka kuryama muri Uganda. Igisirikare cya Uganda nacyo ubu kiryamiye amajanja, dore ko benshi bashizwe ku mupaka kurinda igishobora guhungabanya umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius, umaze kubivuga yuko hari bisasu byavuye mu karere ka Bunagana aho abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo barwana na M23 bigwa mu Rwanda, ni mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'igihugu. Eric Bagira ubusa yakurikiranye iby'iyi nkuru.
Amakuru y'ibisasu byagize ingaruka ku baturage bo mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yamenye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana saa 5 n'igice. Isoko z'Ijwi rya Amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri 5 ku butaka bw'u Rwanda mu mirenge ya Nyange, Kinigi mu karere ka Musanze ndetse no mu Gahunga ka Burera. Abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru. Duhereye kuri uyu mumama. Narindi hano mu rugo kubanture yana dore kuwanje ni hano. Ubwo ngiye kumva umuturage kazi uwo mukobwa witwa Vestina yavuye mu kazi. None nanjye mva mu rugo ngiye ku santire kuri kansoro. Ngiye kubona nyumvize igibombe cy'ikino ira muri lab. None nyumva abantu bari kuvuga ati mu Kinigi inzira ridutse. Bateye igibombe. None ndavuga ati reka nyurukira mu rugo nze kureba abana bagiye kusura ntasanga abana bose basize bapfuye. None ngiye kugera hano nyumvize umutware kazano birangiye igibombe kimugwiye. Nange nyiruka ndikuza mu rugo. Nuko mbibonye bese ubwo nandiko mbyumvise. N'imyenda kizira hejuru. Izindi dore amaraso amagaruzuye n'amaguru manzaga natsikira hari. Ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri 3 mu karere ka Musanze. Uyu mugabo arabwira Ijwi rya Amerika ko yagize uruhare mu gutera urumwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'Ibirunga. Byaguye ahantu hatandukanye ageze muri 6. Byaguye mu Kinigi, kigwa hano, kigikagano, kigwa no ku murenge wa Kinigi ngira ngo. Ariko nje uriya we kikigwaho ko kanya tukimenya ko akimukubise nyambye mwitero nsanga byasambagutse cyane amaguru gahiye kubyo no kufata tukayahuza kugira umuntu abone ko ashaka imyenda. Twiyemeje n'indi myenda y'abadamu babe baraho twabimwasi bishora turabifata tumushyira mu ngobyi tunamuheka. Ubwo nje ngomba kungaruka ko muri mu rugo hakinguye ariko bivuze ngo imyenda yayo cyane yacanyaguje kuko we nta kintu nakomaga no guhumbya byari byoroshye. Uretse abo abanyamakuru bakorera ku butaka bw'u Rwanda mu majyaruguru bumvise ko